Noć, u parku ja i kiša, i više nigde ništa, skrio se i Bog. Poštovani gledalci, dobroveče. Gost naše emisije večeras je gospodin Mihajlo Kažić, pisac knjige Prekinuto putovanje, koju je sinoć promovisala Beogradska prosveta. Gospodine Kažiću, dobroveče i dobrodošli. Hvala što ste večeras ovde sa nama. Ja mislim da je ime našeg gosta, gospodina Mihajla Kažića, do pre 2 dana bilo sasvim nepoznato našoj javnosti, a da je on danas već neka vrsta junaka dana, čovjek koga mnogi ili gotovo većina naše publike poznaje, čula je te osnovne podatke, želi da zna više o čoveku koji je izdao već 2 knjige u jednoj ogromnoj zemlji sa velikom kulturnom tradicijom u Nemačkoj. Naravno, knjige, romana koji su postigli izuzetnu pažnju. Prvi njegov roman je bio roman Nedelje za čitavu Nemačku. Drugi roman koji i mi imamo sada priliku da čitamo u prevodu Prekinuto putovanje također postiže veliki uspeh. Ono što je još veoma interesantno za ličnost i život našeg gosta je to što on, nezavisno od svoje uspešne književne karijere, ima veoma uspešnu karijeru kao inženjer. Ja vas molim, gospodine Kažiću, da na početku ovog razgovora nešto kažemo u stvari o toj vašoj osnovnoj struci. Vi ste jedan od rukovodilaca najveće građevinske firme na svetu. Najveće građevinske firme za izgradnju autoputeva na svijetu. Ja sam studirao u Americi i možda je ta američki način školovanja, američki način života i stalno ta želja za uspehom i jedan od krivaca za to. Ja sam sada rukovodilac odseka za racionalizaciju i to je jedan od velikih zaduženja zato što se pripremamo za taj ulazak u 21. vek koji mnogi ljudi ne gledaju tako optimistični. To je 21. vek koji donosi mnoge probleme i Nemačka sada trenutno trpi velike udarce na tržištu, mogu da kažem neke poraze i poraze od Amerikanaca, poraze od južnoazijske zemalja i jednostavno dolazimo do jednog trenutku da se moramo promeniti, da moramo postati bolji i da se uključimo u tu veliku borbu koja predstoji u 21. veku i tu racionalizacija igra veliku ulogu. Vaša firma, da kažemo samo, bavi se izgradnjom autoputeva, aerodroma na svim kontinentima sveta. 40.000 radnika je zaposleno u ovom preduzeću, na čijem ste čelu kao jedan od rukovodilaca. Vi također. To je preduzeće koje je u konkurenciji svih koncerna sveta trenutno na 85. mjestu, je li tako? Na 85. mjestu i našoj publici je možda najbliži podatak da smo izgradili autoputeve u Mađarskoj. Znači, ko ulazi u Mađarsku s austrijske strane ili s jugoslovenske strane od Kelebije, prva reklama je ime naše firme. Međutim, isto veliki su poslovi i u Maleziji, veliki su poslovi i u Nigeriji. I u Indiji, vidite, to da bi se savladao taj mehanizam potrebne su velika znanja i veliki napor. Vi ste Beograđanin, tu vam je familija, završili ste građevinski fakultet u našoj zemlji u Novom Sadu, čini mi se, a zatim otišli dalje, doktorirali na elitnom univerzitetu UCLA u Los Angelesu, jedno vreme bili profesor negdje u Brazilu, čini mi se. Da. Vidite, ja sam u stvari Novosađanin. Rođen sam u Prištini, doduše moji se računaju kao Pećanci. 1960. Da, u mnogim gradovima i u Jugoslaviji, međutim, kada se negdje predstavljam se kao Novosađanin. Međutim, već 10 godina sam u inostranstvu i živio sam u 5 velikih gradova u sasvim različitim državama, tako da sam nekako bio prisiljen da svoj životni put pravim na 4 različita jezika, na 4 različita kontinenta, različiti mentaliteti i evo ta putanja se završila u Kelnu. I nemačka štampa koja je puno pisala o vašem književnom uspehu kaže da je sasvim dovoljan za jedan uspešan život ono što ste postigli kao građevinski inženjer. Mi ćemo sad govoriti o vašoj knjizi. Naravno, imamo i neke naslovne strane, recimo jednu od njih, jednog veoma tiražnog nemačkog časopisa. Naš gost se pojavljuje na prvoj strani, ovdje ga
vidimo, zahvaljujući toj svojoj prvoj knjizi i dosta ima ovakvih primjera. Mislim da smo još nešto od toga snimili i pokazat ćemo našim gledalcima. Kako ste vi odlučili da u sred jedne veoma uspešne karijere ili čak na njenom početku, da kažem, vi ste veoma mladi čovjek i dalje usponu u ovom svom inženjerskom poslu, počeli da pišete knjige? Pa ja sam počeo da pišem knjige još u Americi. Možda je to bila neka borba za identitetom ili jedna želja za nekim zaboravljanjem nekih tehničkih trenutaka u poslu, u studiranju. Međutim, to se kasnije nastavljalo i jednostavno želja za posmatranje nekih života drugačije nego što jeste, pogotovo posle teških sastanaka ili posle teških putovanja, dolaskom u nepoznate gradove, uvek čovjek poželi da se povuče i da malo ostane sam sa sobom. Da. Mislim da ste negde za nemačke novine rekli da u Los Angelesu dolazite do shvatanja ili prihvatate ideju da ipak u životu moguće da se desi čudo i da čovjek ono što reši može da uradi. Pa, vidite, na ovom naslovu, to je i naslov na jedne, da kažem, žute štampe u Nemačkoj, koji se ne bavi književnosti. Došao sam čak na naslovnu stranu i naslov glasi čovjek koji pouzdano može da veruje u čuda. Nemački novinari nisu prosto mogli da veruju da neko tako mlad sa 28 godina završi, da je stranac i da kao stranac uspe da u nekoliko država napravi, da kažemo, taj nešto što oni zovu uspeh. Ja sam u tom preduzeću došao sa univerziteta u Stuttgart i vidite, svako veliko preduzeće voli da uzme nekoliko stručnjaka za koje nema velike nade zato što smatraju da ljudi sa univerziteta nisu sposobni da zakorače u taj pravi život i jednostavno mislim da su me pocenili u početku i jednostavno iz te želje da pokažem, da dokažem da taj američki sistem ipak ima neke prednosti. U roku od 6 mjeseci dobio sam rukovodeće mjesto u jednom odseku i posle narednih 6 mjeseci u drugom odseku i posle naredne godine dana u trećem odseku. Tako da sam bio sa 31 godinom rukovodilac u 3 odseka i jednostavno nisu mogli da veruju. Samo po sebi to je prosto nemoguće zato što ljudi tamo koji 50 godina žive i rade u jednom preduzeću sanjaju o tome da postanu rukovodioci jednog odseka. To je bilo jedno rješenje. Međutim, kad se pojavila još i ta knjiga, onda je baš bilo preveliko iznenađenje. Ali ne samo što se pojavila knjiga, nego problem je bio u tome što sam ja potpuno bio nepoznati kao pisac. Ja nisam imao nikakve referencije u Jugoslaviji, ja kao gimnazijalac nisam ni jednu pesmu napisao, niti sam mnogo bavio čitanjem. Tako da su to... Negde ste, ja se izvinjam, čak rekli da ste pobegli u građevinu da ne bi tamo imali književnost kao predmet. Da, to je bilo mora u gimnaziji, čitanje, lektire, tako da sa time nisam baš dobro izlazio na kraj. I kad sam upisao na građevinu, radovao sam se da nema više tih lektira. I kada se to pojavilo, znači sa tim čudima ipak nekako nije došao kraj, pojavio se sljedeći članak, ja ne znam da li može to režija da prikaže. Ta knjiga je na opšte čuđenje bila proglašena knjigom nedelje u Nemačkoj. I naslov glasi Jedna borba za Rim. I u stvari to sam ja opisao svoje događaje u Kaliforniji. Ja sam Kaliforniju nazvao nekim rimskim carstvom. Prebacio sam sve to u davna vremena i opisao borbu jednog čovjeka koji traži svoje mjesto pod suncem u jednoj idealizovanoj državi. Ja sam to prebacio u Rim, ali se radi o Kaliforniji. Mislim da je u Los Angelesu baš jedna biblioteka uticala na to da počnete književnošću da se bavite. Rekli ste da je čak tamo postoji jedna srpsko odeljenje ili mnogo knjiga. Da, to je bio moj prvi dodir sa srpskom književnostom u Los Angelesu. Vidite, ja sam tamo bio pod velikim opterećenjem, došao sam iz male zemlje. Morate shvatiti da, recimo, svi Srbi bi mogli da se smjeste u jedan grad kao Los Angeles. Znači, Los Angeles ima više stanovnika nego što uopšte postoji Srba. I jedan grad u kome sam ja morao da razmišljam ko smo mi, šta smo mi i koji je potpuno namjetao neki drugi sistem kulture, tako da sam ja veoma bio u nekom teškom položaju. To je bilo pitanje identiteta, da li smo mi zaista toliko mali narod koji je potpuno beznačajan za američku kulturu, koji njima ništa ne znači ni u jednom pogledu. I ulaskom u jednu biblioteku, slučajno sam ušao, postojali su odjeljci sa književnošću, sa literaturom.
i veliki su bili spratovi za rusku literaturu, za špansku literaturu, za literaturu velikih naroda. Međutim, u jednom najlepšem odseku, na jednom najlepšem uglu bile su poređane knjige na srpskom jeziku. I to su sve bile knjige koje su štampane u Jugoslaviji i moram da priznam da su veoma, to bilo prijatno iznenađenje zato što je to bio jedan od najlepših delova biblioteke, a drugo da je ta srpska književnost zauzimala mnogo veći prostor nego književnosti mnogih naroda za koje se tvrde da su civilizovani i koji nas čak sa posmevanjem posmatraju. Recimo, skandinavski narodi zauzimaju vrlo malo mesta u odnosu na nas, holandski, belgijski. I tako sam ja bio veoma u jednom trenutku ponosan i na te naše pretke. I u jednom trenutku sam došao do literature od vremena Obrenovića pa do Milorada Pavića i do Kiša. I sve je to tamo bilo na jednom mjestu ostavljeno. I moram sada da naglasim da su američke biblioteke sasvim drugačije. Vi ulazite među ormare sa knjigama, imate direktan dodir sa knjigama, knjige su magnetisane, ne mogu se izneti, međutim vi možete da uđete i da dohvatite bilo koju knjigu i da to s tim provedete vreme. Ovde je faksimil jedne stare knjige, verovatno iz te biblioteke. Da, na prvoj strani. To je još pre Đure Daničića i Vuka Karadžića, Biblija na staro-srpskom jeziku, da. To je bilo iznenađenje. Tamo sam došao i do Biblija pisana na srpskom jeziku, međutim na srpskom jeziku pre reforme Vuka Karadžića. I ja sam bio tako zadivljen time da sam ja kopirao te strane i kasnije sam te strane preneo u Evropu i kad su već bile tu pri ruci, onda sam rekao evo sad ću to iskoristiti i dodati u knjizi. Ta se prva strana Biblije na starom srpskom jeziku nalazi i na srpskom izdanju i u nemačkom izdanju. Tako da i Nemci kad otvore prvu stranu vidjet će taj naš jezik. Zanimljivo je da ste vi kasnije u Nemačkoj sreli Vuka Karadžića negde u literaturi pod imenom Wolf Stephenson. Možemo i kasnije nešto da kažemo o ovome, ali bih hteo još nešto da ispričate našim gledalcima. Vi imate jedan kompjuterski program koji ste sami napravili koristeći nekakva iskustva ili stavove iz građevine i pomoću tog kompjuterskog programa svoje knjige dorađujete ili pišete. Pa to je bila kriva jedna slučajnost. Vidite, nakon prve knjige ja sam dobio 36 recenzija u svim velikim nemačkim časopisima. Za jednog pisca je uspeh kada dobije 7 recenzija. Ovo je bilo zbog moje poslovne karijere, možda sam malo više pažnje privlačio, tako da je bilo 36 recenzija. 35 od njih su napisali muškarci i 36 je napisala jedna žena. I ti muškarci, njihove kritike su bile pune oduševljenja, pune divljenja. I jedina je ta žena uspela, 36. kritika, da sve moje trikove iz knjige razotkrije i to je bila jedina negativna kritika koja je rekla da taj divan roman da se sa razočaranjem ostavlja zbog nejasnog kraja. I sad iz nekog inata ili želje da se to poboljša, ja sam napravio jednu matematičku šemu, pogotovo kod te druge knjige, i vodio sam veoma računa kada se koja osoba pojavljuje u knjizi, kada se koja radnja događa i kada koja radnja kojoj prethodi. Znači, to su metode koje mi koristimo u građevinarstvu. Recimo, kad imate velike projekte, znate šta koja radnja prethodi kojoj. Ja sam to iskoristio u ovoj knjizi i kad to pogledate tu taj raspored radnje dobijate jednu matematičku šemu koja služi kao provera da li je sve u toj knjizi zaista tako. I čitaoci koji budu čitali Prekinuto putovanje na srpskom jeziku, oni to neće primetiti, knjiga je vrlo jednostavna, međutim, iza toga postoji jedna veoma detaljna provera i sada me zaista interesuje kako će izgledati ponova recenzija gospođe, on se zove Ziglinda Geisel iz Tagesspiegela u Berlinu. Moramo da kažemo takođe da vaši veliki uspesi u životu i kao građevinskog inženjera, jednog od rukovodilaca svetskog koncerna, zatim kao pisca, dolazi u vreme najžešće kampanje protiv Srbije i Srba. Vi živite tada u Nemačkoj. Ja ću da pročitam samo prvu rečenicu jednog uglednog književnog kritičara iz Nemačke. On naravno piše o vašoj knjizi, znači književni tekst, a prva rečenica ovako glasi: otkako besni rat u nekadašnjoj Jugoslaviji, ugled Srba u Evropi se zauvek izgubio. Tačka. Dakle, to je početak priče o knjizi Mihajla Kažića. Kako vi komentarišete ili kako se sećate tih dana? Pa, zaista je bilo teško i još uvek je teško i došlo je vreme da se mnogi ljudi i sakrivaju svoj identitet, da se ne izjašnjavaju kao Srbi i zaista je danas
naša slika povezana sa slikama ubica, prevaranata i zaista je teško živjeti u inostranstvu sa takvom slikom. I ja mislim da umjesto tih razmjena ružnih reči, da je došlo vrijeme da mi moramo da pokažemo ko smo zaista mi i pogotovo što jedna Njemačka kao najjača zemlja u Europi, mislim ekonomski najjača zemlja u Europi, koja je zemlja pesnika, zemlja filozofa i zemlja muzike, da ta zemlja pruža mogućnost za lako uspostavljanje kontakta, pogotovo što se u našem narodu veoma ceni književnost i ja se nadam da je došlo vrijeme da pokažemo zaista ko smo mi, a to možemo postići samo novim ostvarenjima na kulturnom planu, na sportskom planu. Mi smo ovdje zajedno i sa vašom prvom knjigom na nemačkom, pa ćemo sada pokažemo našim gledalcima. Mislim da je vaše ime na naslovnoj strani skraćeno ovdje, je li to bilo namjerno? Da, vidite, to je bila prva knjiga i postoje ti principi marketinga. Moje ime je Mihajlo i to je ime za Nemce prosto neizvodljivo. Ovo je naslovna strana te knjige, jeste? Da, to je naslovna strana. Moje ime je Mihajlo, za Nemce je to neizvodljivo. Postoje mogućnost da ja postanem Mihael, međutim to sam odbio pa sam tako na prvoj knjizi ostao bez imena. To je samo M sa tačkom Kažić. I svoje ime sam uspio da vratim tek nakon druge knjige, kada mi nemamo sada tu naslovnu stranu, ali na drugoj knjizi sam zaista postao Mihajlo Kažić. A unutra u originalu piše ćirilicom, tako naslov vaše knjige, priča o caru dobročinitelju, možda možemo i to da pokažemo našim gledaocima. Vi ste, pišući ovu knjigu, očekivali na srpskom naravno da bude prevedena i radili ste jednim jednostavnim jezikom, ostavljajući mogućnost... Da, vidite. Moje su knjige pisane na srpskom. Ja sam knjige pisao na srpskom, ali sam dao dopasnije da se prevedu na nemački. Međutim, na svakoj drugoj strani knjige postoji nešto što se zove naslov originala. I taj naslov originala je obično i kod srpske knjige napisan latinicom. I ja mislim da je ovo jedina knjiga u kojoj naslov originala piše ćirilicom. I moja knjiga se zvala Priča o caru dobročinitelju. Možda bi bilo dobro da ako bi kamera mogla da vrati tu naslovnu stranu zbog jednog malog detalja. I kod te knjige, da, vidite, ja sam kod velikih pregovora sa izdavačom uspio da dobijem ćirilicu, međutim štamparija nije imala srpsku ćirilicu, tako da smo koristili rusku ćirilicu i ono slovo Lj, priča o caru dobročinitelju, to nesrećno Lj je napisano ruskim slovima, kombinacijom srpskog i ruskog slova. Međutim, kasnije se tokom vremena taj naslov promenio, zato što recimo tako najjedina naslov na srpskom jeziku priča o caru dobročinitelju nije mogao da se prevede na mnoge jezike. Tako jednostavna reč ne može da se prevede ni na engleski ni na nemački, tako da sam vremenom promenio taj naslov u car Galaćena. Recite nam nešto o kulturnoj atmosferi u zemlji u kojoj sada živite. Ovdje na jednom mjestu vas jedan od kritičara naziva Slovenom koji je u potrazi za novim identitetom u kosmopolitskom okruženju. Ja pretpostavljam da je razlika velika i živjeti i studirati u Americi i raditi u Nemačkoj. Ako dodamo tome još i vaše balkansko poreklo. Da. Vidite, Nemačka je zemlja pesnika, zemlja filozofa i zemlja muzičara. Što se tiče književnosti, prema anketi posljednjih nemačkih prema anketi velikih nemačkih časopisa, ja sam bio sam iznenađen da je najcenjenije zanimanje u Nemačkoj biti književnik. Znači, mnogo više cenjeno nego biti lekar ili biti inženjer. I vidite, Nemci veoma cene književnost, veoma cene umetnost i to je jedno, ja mislim, od najvećih književnih tržišta, jedno od najznačajnijih književnih tržišta zbog ekonomske strane i zbog velikog broja ljudi koji govore nemački jeziku. Tu su, znači, 80 miliona ljudi, znači, tu su Nemci, Austrijanci, Švajcarci, tu su nemački iseljenici u Brazilu, tu je Južna Afrika, nemački iseljenici u Južnoj Africi. Znači, mnogo zemalja se knjige prodaju i to je jedno tržište u koje pokušavaju da prodru pisci sa svih kontinenta. Vidite, imate jednu seriju veoma uspješnih indijskih pisaca koji se baziraju, koji rade još uvijek u Engleskoj, koji pokušavaju svoje dela da objave u Engleskoj. U Nemačkoj imate čitavu seriju južnoameričkih pisaca koji također pokušavaju i žele da objave u Nemačkoj. Imate puno pisaca iz Češke, Poljske, koji imaju zaista san da objave u Nemačkoj. I sad
nije to samo konkurencija među živima, nego i konkurencija i sa mrtvima. I vidite, među tim programima javljaju se knjige od Kafke, od Hesea, koje više nisu u životu. I zaista je teško opstati na tom tržištu, kome se ima malenkost svim silama bori, ne samo za objavljanje knjiga, nego i za očuvanje nekog identiteta. Mislite li da bi se teže kao književnik probili na američkom tržištu ili u Americi? Pa tamo se književnost u ovom smislu koju mi poznajemo i koju Evropa poznaje ne ceni toliko. Ne ceni književnost u Americi ima mnogo manji i ugled i moć nego što je to u Nemačkoj ili mogu da kažem i u Francuskoj. Postoji li nekakva veća razlika ili nesporazum između Evrope i Amerike u tom kulturnom smislu, recimo u načinu života, razmišljanja, filozofiji, svakodnevnoj ideologiji? Da vidite, nas su učili u školi da izbjegavamo te paušalne ocene šta je Evropa, šta je Nemačka. Međutim, tokom života ja sam uviđao te razlike između Evropljana i Amerikanaca. Nemci, ako mi mogu tako slobodno da se izrazim, oni smatraju Amerikance možda kao malu decu, ali se dive njihovoj pragmatičnosti, njihovoj mogućnosti da ostvare ono što žele. Ja imam stalno osjećaj da Nemci kada dođe do onog trenutka do ostvarenja da se oni uplaše toga. Kao recimo i kod nas mnogi pisci koji imaju veoma lepe ideje, međutim kada dođe do onog trenutka da se knjiga objavi, da se knjiga napiše, da se to preda javnosti, da ih obuzme strah. Dok Amerikanci nemaju tog straha i srećom ja sam primio tu njihovu osobinu i veoma hrabro ulaze u svakakve poduhvate i prisiljeni su da svaku svoju ideju ostvare i dovedu do kraja. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto stručnjaci obrazovani u Americi vrlo lako uspevaju u Nemačkoj. Mislim u Evropi. Ima li toga još o čemu se i ovdje ranije govorilo? Kažu sad smo na kraju jednog stoleća i ulazimo u sljedeći milenijum. Ima li toga još u Evropi, u Nemačkoj, da je pisac ili umetnik savest nacije ili savest svoje države, da takav pojedinac može da promeni ideje ili da ukaže nove načine i puteve razmišljanja? Da, to je vrlo interesantno. Ja sam bio zadivljen tom situacijom u Nemačkoj. Jer vidite, postoje ta medija, mas medije. U Americi, ako krene jedan glas i ako krene jedan sistem propagande, vrlo ga je teško izmeniti. Ja mislim da ne postoji niti pojedinac, niti neki koncern koji na to bitno može da utiče. Međutim, u Nemačkoj postoji isto takvi sistemi kao što postoji i u Jugoslaviji. Međutim, u Nemačkoj jedino književnici mogu na to da utiču. I imali smo sada seriju takvih događaja. Najprije bio jedan čitav niz događaja vezan za Güntera Grassa, koji je čitav jedan sistem razmišljanja uzdrmao sasvim drugačijim pristupom i koji je doveo do vrlo velikih razmišljanja da li je to zaista tako. I drugi slučaj imamo sada veoma poznatog Petera Handkea sa pričom večeras u Beogradu, koliko znamo, i sutra ima susret prvi sa našom publikom. Ja ne poznajem gospodina Handkea i ne znam kakve su njegove veze sa Srbijom, ali gledam to kao vrlo jedan snažan utjecaj pisca u Nemačkoj koji može jedno sasvim drugačije mišljenje da dovede do čitavih niza diskusija. Znači, ja ga gledam kao jednoga čoveka koji stoji naspram čitave te sile medija, naspram televizije, naspram novinara i koji s jednim sasvim drugačijim načinom mišljenja uspe da dovede ljude da razmisle da li je to zaista tako. Da. Kada govorimo o nama, još nam recite, je li moguće da će nas pre, brže i lakše razumeti Nemci nego Amerikanci? Pa, vidite, mi smo deo Evrope i ono što se zaboravlja da smo mi da imamo veoma jake kontakte sa Nemačkom. Vidite, kad smo mi bili mali, mi smo odlazili u krevete sa nemačkim bajkama. Crvenka, pa onda Pepeljuga, onda Ivica i Marica. To su sve nemačke braće Grimm i to zaista od Nemaca koji su volili Srbe. I kad smo malo odrasli, onda smo čitali Vinetua. Vinetu je isto nemački proizvod. Ja kad sam došao u Americi niko ne zna ko je Vinetu i šta je Vinetu. Onda smo kasnije išli u gimnaziju. U Americi ne znaju šta je gimnazija. Ako vi kažete da ste bili u gimnaziji, oni misle da ste vi bili u sali za fiskulturu. Onda moji predmeti koje sam učio u Novom Sadu identični su predmetima koji se izučavaju u Darmstadtu. Naše norme, naši standardi
JUS se oslanjaju na nemačke standarde. Tako da smo mi vrlo, vrlo bliski sa Nemcima i neka se zaista čudim zbog čega toliko nerazumevanja između ta dva naroda, pogotovo što Nemci imaju, pored toga što su narod pesnika i narod muzičara, da oni imaju i nešto što Srbi zovu duša. I to je možda jedan od jedinih zapadnih naroda koji ima to, što Srbi zovu duša. Ja verujem da će Srbi sa Nemcima vrlo lako da se razumeju. Ja mislim da je kultura pogotovo jedan od prvih koraka, jedan od najboljih načina da mi uspostavimo kontakt sa Nemcima. I taj kontakt je veoma važan zato što su Nemci, kako sam već rekao, jedna od vodećih sila u Evropi. Da. I da promenimo tu sliku o nama ili da se setimo one rečenice koje smo rekli na početku razgovora, onog strašnog dela rečenice gdje se kaže da je zauvek izgubljen ugled Srba u Evropi, Pa možda taj pisac isto bio razočaran. Možda i on voli Srbi, možda je bio razočaran čitavom ovom situacijom i možda to došlo u jednom trenutku. U Americi mi smo učili da ne smemo upotrebljavati reči zauvek. Hvala mnogo na ovom razgovoru i nadam se da ćemo još imati prilike da vas vidimo u Beogradu i čitamo vaše nove knjige. Poštovani gledalci, naš gost u emisiji Nivo politika bio je gospodin Mihajlo Kažić. Povod knjiga koju je izdala Beogradska prosveta zove se Prekinuto putovanje. O njoj nismo mnogo ovog puta govorili, ali vam je preporučujemo za čitanje. Noć, u parku ja i kisa i više nigde ništa, skrio se i Bog. Ja znam da život planti svuda, da ljubav pravi čuda, ali dalje od parka mog. Ja tužan sam jer znam da ću uvek biti sam, jer tvoja ljubav već je prošla. Ali ipak svaku noć ja u parku bdim, jer možda ti ćeš doć, možda ćeš doć. Ja znam da život planti svuda i ljubav pravi čuda, ali dalje od parka mog. Ali ipak svaku noć ja u parku bdim, jer možda ti ćeš doć, možda ćeš doć. Događaja. Najprej bio jedan čitava niz događaja vezan za Gintera Grasa, koji je čitav jedan sistem razmišljanja uzdrmao sasvim drugačijim pristupom i koji je doveo do vrlo velikih razmišljanja da li je to zaista tako. I drugi slučaj imamo sada veoma poznatog Petera Handkea sa pričom koji večeras u Beogradu, koliko znamo, i sutra ima susret prvi sa našom publikom. Ja ne poznajem gospodina Handkea i ne znam kakve su njegove veze sa Srbijom, ali gledam to kao vrlo jedan snažan utjecaj pisca u Nemačkoj koji može jednim sasvim drugačije mišljenje da dovede do čitavih niza diskusija. Znači, ja ga gledam kao jednoga čoveka koji stoji naspram čitave te sile medija, naspram televizije, naspram novinara i koji s jednim sasvim drugačijim načinom mišljenja uspije da dovede ljude da razmisle da li je to zaista tako. Da. Kada govorimo o nama, još nam recite, je li moguće da će nas pre, brže i lakše razumeti Nemci nego Amerikanci? Pa, vidite, mi smo deo Evrope i ono što se zaboravlja da smo mi da imamo veoma jake kontakte sa Nemačkom. Vidite, kad smo mi bili mali, mi smo odlazili u krevete sa nemačkim bajkama. Crvenka, pa onda Pepeljuga, onda Ivica i Marica. To su sve nemačke braće Grim i to zaista od Nemaca koji su volili Srbe. I kad smo malo odrasli,
onda smo čitali Vinetua. Vinetu je isto nemački projekt. Ja kad sam došao u Americi, niko ne znaš ko je Vinetu i šta je Vinetu. Onda smo kasnije išli u gimnaziju. U Americi ne znaju šta je gimnazija. Ako vi kažete da ste bili u gimnaziji, oni misle da ste vi bili u sali za fiskulturu. Onda moji predmeti koje sam učio u Novom Sadu identični su predmetima koji se izučavaju u Darmstadtu. Naše norme, naši standardi se oslanjaju na nemačke standarde. Tako da smo mi vrlo bliski sa Nemcima i neka se zaista čudim zbog čega toliko nerazumevanja između ta dva naroda, pogotovo što Nemci imaju, pored toga što su narod pesnika i narod muzičara, da oni imaju i nešto što Srbi zovu duša. I to je možda jedan od jedinih zapadnih naroda koji ima to, što Srbi zovu duša. Ja verujem da će Srbi sa Nemcima vrlo lako da se razumeju. Ja mislim da je kultura pogotovo jedan od prvih koraka, jedan od najboljih načina da mi uspostavimo kontakt sa Nemcima. Taj kontakt je veoma važan zato što su Nemci, kako sam već rekao, jedna od vodećih sila u Evropi. I da promenimo tu sliku o nama ili da se setimo one rečenice koje smo rekli na početku razgovora, onog strašnog dela rečenice gde se kaže da je zauvek izgubljen ugled Srba u Evropi, Pa možda taj pisac isto bio razočaran. Možda i on voli Srbi, možda je bio razočaran čitavom ovom situacijom i možda je to došlo u jednom trenutku. U Americi mi smo učili da ne smemo upotrebljavati reči zauvek. Hvala mnogo na ovom razgovoru i nadam se da ćemo još imati prilike da vas vidimo u Beogradu i čitamo vaše nove knjige. Poštovani gledalci, naš gost u emisiji Nivo politika bio je gospodin Mihajlo Kažić. Povod knjiga koju je izdala Beogradska prosveta zove se Prekinuto putovanje. O njoj nismo mnogo ovog puta govorili, ali vam je preporučujemo za čitanje. Noć, u parku ja i kiša i više nigde ništa, skrio se i Bog. Ja znam da život planti svuda, da ljubav pravi čuda, ali dalje od parka mog. Ja tužan sam jer znam da ću uvek biti sam, jer tvoja ljubav već je prošla. Ali ipak svaku noć ja u parku bdim, jer možda ti ćeš doć, možda ćeš doć. Ja znam da život planti svuda i ljubav pravi čuda, ali dalje od parka mog. Ali ipak svaku noć ja u parku bdim, jer možda ti ćeš doć, možda ćeš doć.